O ye fofuanga whenga malo e toi au maile whaatino le banga whele NPO e sa i mo lo ia na ngai e pina wina mata upo le malo. Le asila sila e lau fio matulanga le. Se tala no la NPO. La alfa pua la alfa lo que le NPO. The National Prosecution Office. Le ofa wale ila to fofuanga toi whaavaili tu tino rea mo lo ia. Ya sa no ya. Ai mai mo mi ai lo vai ko. Ai nga o lo official e pe vai fa ku mau mera. Ya o que le lo la po le o como fa vai. O me nga le sa ya awa lo official ko lo official kau nga lu fa kasi ma le maka lo official kau ma le alors oui il mako il kai yo il kai kawai o nga ko si me va pena wale ukula mai maka lo official o vol vana masur comme si mole la ko nga luanga o la nga lu fa kasi ya mo mai fa la yo rupa mo kala mo ilesa ko fia de pule o le National Prosecution Office wa we anga le initiative wa we anga le initiative que le ala ka o National Prosecuting Office mo malo ya ke wa makaku o mai yo ruma pakala wa wa ya kwa il vanga nga sa la ngilai para ma pele ka ma ku sin na fa ako le afa kula ke vem ka kula ko wa ko so mai pe mga ku ile fenga ya o kwa ko pas solo ya ale kurang larga ya ka au e fore mai ele yo kai me o ia ni lo ia a fo la ko ke fucking mature enough a como pe ko mo ia se fu cosa Tulanga na whatinonga le processing no payment ia mtanga le winga. Tēnā whāni e whinganga ro Tamaitang Minister tu pele o se whawhitauli e whau. O le whawhitauli wa lewa na hefa le te mutau paia inga. Ele fou le mele sa e pawal mele fou o le umio whakat e yeila le mafua a feila o ke e ngalo fisoko e le mafua ma le mafua ma le lava skope e le kupula se me fa penga il mako kai o wala sa lava al fa bangi o ngabe ko fa lo ko foi il fongo le fa va so la le sa kala mo ai ia li poki fa ki ngo ngal na am kana lo ngal mako kai 2019 2020 ia nga vi inga kupe mamba ma ngai me o ma le se me fa le ko ia ala ko la nga sa le ya se me fa penga nga kuai inicio kai e iai mo meo official sat ko o le va nga le la ko professionalism o ka ofi without a valid reason sa iai le kan va pena nga iai le official va pena i treasury ia le langa mo le ia le pena mio va pena le tulanga ia e ala e kai milange ale mela sa kau fai sa kau o nga la ia o wala fai o fai a kau o nga kalamoai le minskal falma mal minskal ko pela wala fucking wa
Lai au wale whakingoa ai, ma kongi wawe ai mea. Ai reo whaia. Mai ka e mo miai ia se submission ave kapelata, Sailele ungal kapelata. Ale si foi la nga whawhika au le ia. O le telo mkau por kapelata, kai le whaia le mo se kuaro. Le lama ia la whai o Minska. E whai unga wa a whai unga. Ai leo a kole ia la whai. E whai ai unga. E so kula fongo mea nga. Mai ongo molia ele ma, o la whai unga whai ai molia ele malo. E ongo lave la vea ele malo. Nara e kau ke lai sa o ulangan kau pulea. Whakakau ile a whai o tangata. O Minska kamo whawau pe fongo kapenata. Ina ia kan ia ele kapenata. Lo whawai la toi unga I lunga o Tuilaepa. Kali el pan mea ngā mai. E se foi mako foi no whawai. Rei awala e whaia. O ala awala ia whaia. Whiala awala ia ngā wholofola mai el pan. E la, ale menga le e kupunge. O le fiu kaka o kampangi e whakari e lako mkau. E le ni unga whai. E le maua se a foi sa whae o Minska. O loo I sa monge. E mwhai o mwhai se whok. E kusai ma ai ngai lalo o a kula fongo I mea ka whok. Nanga kau ma lava le a whai. Inga ia vea I o se unga e alo ia lele. Yep. Nana mtapu na tari kwai. Ale ai longi si ko mtau. Ya. E mula ko whafkai. Ia nisi mtau ku. E tau te mo miai le marawat. Marawat ia tau lo ke fongi ngau e ake ko. So se kaini. Or ka o le lua ngā pa pēao. Te pungia. Maru whaftai. Ia whaftai lo.